Toko I ngā wāhine Māori mautere hoki kei te whakamātautau I o rātau tinana, hei ārai atu I te mate pukupuku. Koinei tētahi o ngā take I whakakotahi mai ētahi rōpū hauora I te rangi nei, mei kore e kitea he oranga, he māramatanga hoki hei āwhine I te hā o hine ahuone. Ko te kaupapa nui kia kaha ake ngā wāhine ki te kaupare atu I te mate pukupuku. Inā ko te hiahia kia kaha ake te kawe I te kōrero o tēnei mate. It's the first time that we've brought all of the groups together. So we've got those who are in the National Screening Unit, those who are providers, those who have been really working very hard at the front line to get women in to be screened. He whakarauwika mai ki raro I te maru kotahi, ki te kaupare atu I te māharahara mo te haere ki te rapu oranga mo ēnei tūmomo mate. Ma te whakawhāiti mai I te hapori, ka whakarite rautaki e aro pūwana ki te iwi Māori, tērā pia ka heke iho ngā tatauranga o te Māori ki ērā o tauiwi. E mohi nei tātou ka pai ki atu nā pahi, haere nā pahi ki ngā rohe, pai ki atu tērā mo te wahine Māori, atu I tērā I roto I ngā whare hauora, koetahi o ngā raru, no reira I wainga I te wahine me te tākuta, ai pehe ana wera kōrero. What we're seeing is there's been a television program that's worked really well with the Pacifica community, but it doesn't work well for everybody. So we know that there are people who are harder to reach than others. Aha koa ngā raruraru ki te aki I ngā wāhine Māori, e ai ki te minita tuarua mo ngā take hauora, kaore tātou e whai oranga I te mate nei, ma te whai pū te anoa. Sometimes it's not about more money, but it is about the way in which people are perceiving these issues. Ka kapi e nei hui, hei te rā pare, he ta Gardner, te karere.